Myanmar da haukiba February amada military na ku tokiba mayokta miyamna akanbi hoduna lakibasi military na namthanaba makhatana yamna kan honari lebaga asigi awanglomda security force na anti-coup protester kaya kaptun hatkre social media da thagatpa video kaya da tear gas kapsin badagi protester sing kaiduna chenaba amadi amu halaktuna nungna thumjinba loinena automatic nomai kaya kapa horokpadagi kaiduna chenaba kaya miyamna uba fangi protest toriba singna makhoigi mapang kaya puthoktu chil makhoidugi manungda sina pukhiba kaya su yauri makokta nomaina panba kaya yauki leibaga sigi atopa mafam kaya dasu security force na protest toriba kaya da tear gas kapsinduna tan khaibagi thabak kan chathari loinana capital ni pitoda lamjau do phamjinduna protest kaya tobada mi lising amaromda security force na tear gas kaya kapsili military ki kugi matang da lebak asire hingsa ge thogdo kya thokliba sina maram oiduna foreign government singna military leaders singi mathakta sanction thamjin bana chingba kya su lokhalagli khwaidigi noba thogdok singda Australia na Myanmar ga military gi mateng pangnabagi thabak punglep lep khre amasung Myanmar da miyobigi awa na gi da mateng pangnaba adusu military gi khuthang da chalhaning da maramna atopa lambi da thaidokkhre nongmada miyoi chama hatpa amadi nongmada miyoi morphodra humdoi hatpa kya yaukhre haujuk phawbada military na haliba miyoi changa ge yankhairom asigi manungda angang kaya su yauri Myanmar da leba European Union gi mihut singna Twitter da phongdokpo wafamda Humbudara taruk suba Myanmar ge Armed Forces Day gi khwaidigi aki akhang nangba amasung miyoi babu ikai khomnadaba numini haina iduna lehorgani haina phongdokkhre military na angang yauna amadi micham kya hatpa asi ngakpibi yadraba maral amani haina makhoigi warol aduda supalli asiguma misimina asina European Union na Sel Tungi Athingba Thamnanabagidamag Sem Sakre Activist Group Assistant Association for Political Prisons ki matungina Security Force singna lepnaba amadi makhoibu muthanaba honariba anti-junta protest singda atamnana khulai thari Myanmar da Security Force na haliba mima sing asi haujiphodo khangba ngambagi wangmada lakli maram asina athingba sing asi yaroroi doguni haina German gi Foreign Minister Heiko Maas na Brussels ta thunglaba matungda paumi singda wangangmada thogdog asigi matangda ningamdaba phongdokhi masigi makhatarakda military na online critics sing phananab ahenba thorang lokholakpa amadi internet thingjinbana chingba khongthang kya su lokali maragasida makhatana misimina sing aduma thogli February gi tang amada ku tokhibadagi security force na haujik phawda miyoi changa ga yankhai hena hatkhrabasu numit khudingi town kayada protesters singi group 9 tholoktuna military gi lengakpu yaningdaba kholaw sing lawba leptri achoba protest kaya okhraba matungda central town Moniwada punduna leiba miyoi kangluk kayada security force singna nomai kapsinbada miyoi kya sikhi amadi ashokapan kya nangki Myanmar da matam khara leiramlaba elected government inthuraba matungda military na lebak aduda amuk hana power paisinba adubu yaningda phongdoktuna khongjang sangsiliba miyoi singda Myanmar gi military na sathariba ka henba thabak thong sing asina maram orga sikhiba masing asi changa ga yankhai sukibani haujik su masigi makha hena asibagi masing hengalakpa yari Mamang thagi amadagi horga Myanmar da tonga tongan mafam singda military na ku tawduna elected government intuduna makhoigi mayokti yamlaba miyoi sing kyana khongjang sangsinduna lakli khongjang sangsiliba miyoi sing tamna military na nomai kapagi thawdukta sikhiba miyoi changa ga yankhai asigi manungda nifuga tarukti angangi miyoi lising aniga chatret yankhai mathoi romsu military na hoji phajinduna thamli haukibi irai numitta military na nomai kapagi thawdukta miyoi ani sikhi amadi thangja numitasu miyoi kaya ama military na hatkhi mandle da su khongjang sangsiliba miyoi singna barricade sing thugaiduna horukpadagi security force singna khongjang loi sing tamna nongmaina kapsinki tamin thari gi manung chanba dawit da suma sing yamla miyoi kaya na military government ki mayok ta pendabagi kholaw kaya lauduna khongjang kaya sangsili khongjang sangsin kiba protesters singi manung da security force tamna nung thaba amadi likli gi bottle na chingba kaya langsin ba yauki security force sing su khongjang sangsiliba miyam adubu tan khaina bonabada tear gas amadi rubber bullet kap khibaga loinana water cannon kya season aduna su tan khairi adubu miyam tan khaiba ngamdabadagi live round kya miyam tamna nomaina kapsinki thogdok aduda asi ana thokkibra haibagi matangdadi haujik phawba chapchaba report ti leitri adubu yamdrabada miyoi 10 romdi siramgani haiba miyamna di panari miyamgi ho asisu ka hena kankalakpuna marom oirgale bak asigi internet servicing thingzin kibaga loinana mafam khudimakta ahenba security forcing deploy tawkhre
ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤ 19 ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯟ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯅꯦꯠꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯅꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 1 ꯇꯥꯕꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯗꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯠꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯌꯔꯂꯦꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯊꯥ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯀꯨ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟ ꯁꯨ ꯆꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔꯁ AAPPꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 2ꯁꯤꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 950 ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯟꯗꯂꯦ, ꯋꯥꯒꯋꯦ, ꯕꯥꯒꯣ, ꯁꯥꯏꯒꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯪꯊꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 1ꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯔꯤꯟꯗꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯒ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ NLD ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟ ꯁꯨ ꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯣꯝꯕꯦꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ, ꯗꯤꯐꯪ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ, ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟ, ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ KIA ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯔꯥꯀꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯑꯔꯥꯀꯟ ꯔꯣꯍꯤꯡꯌꯥ, ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯁꯥꯍꯥꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯇꯥꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯖꯣꯃꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ, ꯑꯣꯜ ꯕꯔꯃꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक फ्रंट, अराकन लिबरेशन आर्मी, सिंध नेशनल आर्मी, डेमोक्रेटिक कारेन बुद्धिस्ट आर्मी, कारेन नेशनल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, कारेन नेशनल लिबरेशन आर्मी, कारेनी आर्मी, KNU KNA पीस काउंसिल, लाहू डेमोक्रेटिक यूनियन, मॉन नेशनल लिबरेशन आर्मी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSNK, पाव नेशनल लिबरेशन आर्मी, सान स्टेट आर्मी नॉर्थ, सान स्टेट आर्मी साउथ, यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी, वा नेशनल आर्मी, अराकन रोहिंग्या इस्लामिक फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अराकन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रह्मा, डेमोक्रेटिक कारेन बुद्धिस्ट आर्मी, गोच आर्मी, कासिन डिफेंस आर्मी, कारेनी नेशनल पीपल लिबरेशन फ्रंट, मोंको रीजन डिफेंस आर्मी, मोंग ताई आर्मी, मोंगलैंड रेस्टोरेशन आर्मी, मुजाहिदीन, न्यू डेमोक्रेटिक आर्मी काचिन, पाव नेशनल आर्मी, रेड फ्लैग कम्युनिस्ट पार्टी, रोहिंग्या लिबरेशन पार्टी, रोहिंग्या नेशनल आर्मी, रोहिंग्या पेट्रियोटिक फ्रंट, रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सान स्टेट आर्मी, सान स्टेट नेशनल आर्मी, सान यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी आर्मी, विगोरस ब्राह्मीस स्टूडेंट वॉरियर्स, फेडरल यूनियन आर्मी, नॉर्दर्न अलायंस। हारिबे इंसर्जेंट ग्रुप सिंह असी हौजिक खरना एक्टिव ओइबा, खरना सीजफायर ग्रुप ता लेबा, खरना डिफंग तौख्रबा, खरना मिलिटरी का कोलिशन तौबा, तोंगान-तोंगानबा इंसर्जेंट की ग्रुप कयासु मफम असिदा लई हाइरि। पंजरीब ग्रुप सिंह असिगी मनुंगदे यावबा इंसर्जेंट ग्रुप खरना म्यांमार के मिलिटरी की पोस्ट खरदे अटैक तौदुना पाइसिनखिबा फावबा यावे हाइरि। इंटरनेशनल के लेवल द लेरिबा मीडिया क्या म्यांमार के आर्मी न क्वेश्चन सिनदुना पाउ सिंह असि खोमबदा अपनबा पिरि। पाउ खोंबा लाक्लबसु मखोइगी के मनुंगद लेहनबा, के मनुंगदगी चथोहनदबा, चटपा तारगसु मखोइगे चटपा असिन चिंगबा अपनबा कया पिरि। मसिमंगना लेबाक असिदा असेंगबा करी थोकली हाइबा चपचाबा मिसिमिना अमदि चपचाबा थौदो वाथोकसिंग पृथ्वी की मफम कयादा लेरिबा मियामना खंगनबा होनबदा अवाबा ओइरि। अदुबु प्रोटेस्टरसिंगना मखोइना सिजनरिबा मोबाइलना मदुदा नमलको वीडियोसिंग अदुना सोशल मीडियादा लीक ओरक्तुना मालेमगी मफम कयादा
म्यांमार की मफम क्या थोलिब थौदो वाथोकसिंग मियामना तपना तपना खंगलकली मसी खक्त नतना तोंगा तोंगान फुरुप क्या लेरिबसिंग असिगी मथक्ता म्यांमार की मिलिटरी सिंगना नुपी सिंगबु इज्जत महनबा मखोइना फादुना पुखिबा युमद लोरिबा सांगा कया हातुना चाथोकपा लोइनना खुंगंग खुंगंग द चतुना युमदगी मियोय क्या मयुमदगी चिंगथोकलगा हातपा बोम लंगसिनबा बोम थादबा नोमैना कापसिनबा युममै थादोकपा सिना चिंगबा थौदोक क्या मरुम थोइ हाइबसि सोशल मीडिया दा लीक ओरकपा वीडियो खरना मयेक सेंगना ताकली अदुबु म्यांमार दा असेंग चपचाना करी थोकलिबगे हाइबदु मतंगी मतुंगिना खंगिनबा तारी युमथंग नरिबा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगदा मरोइना मिजोराम अमदि मणिपुर दा नारोन दा चंगसिलक्तुना म्यांमार दा लेबा कीबदगी सैदांगदुना लेबा कयासु हौरे भारत सरकार हारिबा सिंग असि मखोइगे लेफम चाफम पीद्रबसु मणिपुर सरकार अकन ममोंग दा सिक्सिन थौरांग लोखतुना मयुमदा कया हलन खरबसु हानदगी ललोन इतिक तौदुना चथोक चसिन तौबा मतमदा अयेत अपन पिनदबना मरम ओरगा निंगथीजना सिल तौदबा मफम नत्रगा सिल तौरबसु फाउदो फाउजिन याबा मफम सिंगदगी म्यांमारदगी मिचम खरदी चंगसिलक्तुना सैदांगबा हुख्रे लोइनना असो अपन यावबा खरसु मणिपुर सरकार की हॉस्पिटल दा लाइंगदुना लेबसु यावरी हौजिक ओरिबा फिबम असिदा मसामकी लानमीना मसामकी मरमदंगी मिचम कयादा ओट नैबना जंगल द सुरुंग कया कोथोक्तुना मफम अदुदा मिचम कया सीबा कीबदगी नुंगपाक की मखादा सुरुंग तौदुना लेबा कया चानिंगाय थानिंगाय लेतबदगी अफंग अफंग चादुना लेबाक असिदा मिचम सिंगना अवाबा कया खांगली म्यांमार की ओरिबा फिबम असिदा UNO ना तोंगान तोंगान लेबाक सिंगा म्यांमार की मिलिटरी दा चैथेंग अमा पीनेनबगीदमक खननेनबा हौख्रे अमरोमदा चाइनाना वाफम असिदा मखोइगी ओइनादि यानिंगद्रे चाइनाना हौजिक म्यांमार दा लौरिबा रोल असि मतम खरगी ममांगदना मिलिटरी की मायोक्ता प्रोटेस्टर सिंगी मिचंग चंगबुगुम तौ हौजिक ओरिबा फिबम असिदना मिलिटरी की मिचंग अमुक चंगबुगुम तौ तोंगान तोंगानबा पृथ्वी की लेबाक सिंगना युमथंग नरिबा चाइनादा मिलिटरी की मायोक्ता लेनेनबा तक्सिनगदौरी अमरोमदा इहो होरिबा सिंगना चाइना की एम्बेसी की ममांगदा म्यांमार की प्रजा सिंगना वारिबसि उबियु नखोइना नखोइगी नथौतमक तौ अखोइना वारिबा असिगी मायोक्ता लेबिगनु हाइना इहो होरिबा सिंगना एम्बेसी की ममांगदा धरना कया लेप्तना तौरी मिलिटरी ने पांदुना लाकपा लेबाक अमन अदुबु मियामगी अपांबा मतुंगिना 2008 तगी मिलिटरी ना मियामगी शासन अमा लाकनबा होनबदा 2015 दा इलेक्शन पांथुकी मदुदा ओंग सान सू की ना अचौबा माई पाकी माई पाकना पाकना लेंगाक असि ngakpa ngamdrabasu masigi matungda anirak subo ina 2020 da amu mai paki asumna matam asidagi Myanmar da miyamgi shasan lakhi ba matung khara leibaga Rohingya singi mathakta chathakiba miyot minei aduda Aung San Suu Kyi na mahakki maikaidigi kariguma yaningdaba amata phongdokhide military ne toriba thabak thorom sing aduda tumina aduma yengduna taduna lekhi Malemgi lebak singna Rohingya na tariba awaba sing adugidamakta ninda taurubasu adubu mahakti tumina lekhi ngasi mahakna support toriba military aduna chahi amagi miyamgi sasan muthalakpa asida miyamna khoisauna duna ngasidi military gi mayokta protesting asi chatharakhi adubu tonga tongan ba phuruk kya tariba lamdam asida micham praja sing da onsinduna masamaki praja sing bu otpa neiba amadi khungang kaya dadi nupi oibi kaya pha punduna nupi oibi sing da rep na chingba kaya marum chathari nupa oibi sing ne yum dagi chingthoktuna makhoi bu kaptuna hali hari haukiba sagol se numit maktada military de sahi kunthra thabak torokhraba hanagi army colonel Cho Jawamin hariba asina military ki ku adugi mayokta phone yaningdaba phongdokre Aung San Suu Kyi gi civilian government adu tanthuki adugi mayokta sogatpa phongdokre haukiba sagol se numit asimaktada military na protester taramatoi kaptuna amukso hatki masigi manungda mandale region gi oina Chaukapadung township asida lanmi singdigi nanthoki miyamna masak khangnaraba protester ama nongmaina kaptuna hatki mahakki maming Tin Moi Koi mahak Chaukapadung hariba township asida icham chamba steam bow ban sing amasung dumpling sing yon ba miyo amakhang adubu military ship sing gi mayokta sangsinba protest singda akanba protester amo oina saruk yaki mahak sahi angkhai gi manungda leiba miyoi amakhangni mahak April gi tangni panda miyam gi leinana ba yum sing gi manungda lanmi sing amasung police na namkhaiduna changsilaga mangonda anirak hana nongmaina kapki ahamda da mahakpu makhongda nongmaina kapki aduga masigi matungda amuhana managanda nongmaina kapki thawdok adubu ohoba miyoi amana Myanmar naudo wafam ase haiki lanmi sing aduna mahakki haksang adu military gi truck amada hapkatpa puki numit asida Myanmar gi military lenga ki lanmi sing yamdrabda miyoi 13 amasu kaptun hatki
Marak asida military junta gi sen thokpagi maroiba lakpham oiriba asida US na sanction thamjan bhaukre. Sagol se numita lauthoki bi US ki sanction sing aduna US natraga masigi jurisdiction singi manungda Myanmar James Enterprises na pairiba asset sing seize toksin khre amasung American citizen singbu maduga lalon itik tawba pumnamaksu thingkhre. Masi khakta natana Myanmar ge lambi sing lambi da gari amada naha ahum tongduna lakpa adu hekta makhamlaga nongmaina kapsinki maduda miyoi ama siraga anina mafam adugi na thokduna chenki lambi de icham chamna lakpa misu sangsinduna phuki phuba yaba phuraba matungda leimai da taduna leiriba mi aduda nongmaina hekta kaptuna hatki hauji phawbada Myanmar da April gi tang 10 phawbagi manung asida miyoi 450 gi mathakta hatkre masigi makhadasu mi masing kaya hengalakpa yari asiguma thongdoksing asidagi khunggangda leiba praja singna shiba kiba amadi izat mangningdabadagi jungle kaya phawduna Thailand lomda amadi Manipur amadi Mizoram na chingbada mathwai hingnanaba chenaba horakli hauji yumthangnariba leibak Myanmar gi maraiba kari oirakadaba ngaiminaba tari